pokazala da što se ranije krene sa učenjem stranog jezika u najranijem uzrastu, bolji se rezultati ostvaruju. Tako da dete, u zavisnosti od talenta, od trenutka kada je počelo da uči strani jezik, može da ga usvoji isto tako dobro kao da mu je to materinji jezik, kao izvorni govornik tog jezika. Apsolutno da. Kod nas u jezičkoj gronici Equilibrium Kids se to pokazalo kao sjajan poduhvat, s obzirom da imate izuzetno talentovanu decu koja pokazuju interesovanje za učenje dva strana jezika i to je sasvim u redu. Međutim, ono što je naša preporuka, da dete ne bismo previše opterećivali i izbunjivali na kraju krajeva, preporuka je da se sa učenjem drugog stranog jezika krene godinu dana nakon što se nauči prvi. Čak bi bilo preporučljivo da se onaj vokabular koji je rađen na času kod kuće malo ponovi, uz pokazivanje nekih memo kartica, ukoliko roditelji ima mogućnost da to pribavi. Mogu da slušaju muziku na stranom jeziku, naravno prilagođenu dečijem uzrastu. Ako je moguće, mogu da se organizuju neke tematske večeri kod kuće, pizza veče, paelja veče, da dete malo upozna i kulturu naroda čiji jezik uči, ako je to izvodljivo. Mogu da čitaju dvojezične knjige, da se igraju različitih igara poput slova na slovo. To sve zavisi od toga koliko roditelj za to ima vremena i koliko je maštovit.